Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel je u govoru na svečanosti povodom otvaranja Helmut Kohl fondacije naglasila da se to eksplicitno odnosi na Putinove nuklearne pretnje. Putinove reči treba shvatiti ozbiljno, ne odmah odbaciti tvrdnjom da su blef, već se sa njima ozbiljno suočiti. To nije znak slabosti, već dokaz političkog pametnog delovanja, poručila je ona. Helmut Kohl bi sve učinio da očuva i zaštiti suverenitet i integritet Ukrajine, ali nikada ne bi trebalo da ispusti iz vida dan posle, ukazala je bivša nemačka kancelarka. Merkel je tim rečima indirektno iznela svoj stav o situaciji u vezi sa Ukrajinom. Kada su joj novinari postavili pitanje kako bi kancelar Kohl reagovao na krizu 2022. godine, ona koja je nakon odlaska sa vlasti rekla da neće više davati izjave o dnevnopolitičkim pitanjima, svoj odgovor je uvila. Ona je kazala da bi Kohl paralelno uvek uzeo u obzir i ono što se trenutno čini nezamislivim, a to je kako odnose sa Rusijom ponovo obnoviti i razviti.